atunga green card na passport urama mahera ngahe warabona genda kuzanira green card yawe stupid ndabona kuzanira green card yawe no reka dupingira mahera reka kuvuga amajambo menshi nta bikogwa de merde yizani sawa Godfather, let me tell you something. You are sending right now $500. You and she send it to you. $500 se kwini wako. And then that's imbecile. Diziba wakiyabu. Zana Sharon $600 ya kura. Zana passport. Zana your passport. Zana barashaka gutega $600 ya kura. Ndatega No, let me bring my book. You bring yours. Which book? I don't need mine. Book. I'm not asking for your book. Don't ask for your book. Genda kuzania passport yanje. Sharon shut the fuck up. Bring the shit. Sharon umva. Ndarabuze ngo arashira crazy. I'm sick and tired of your bullshit. Hano uvuze ko uri kumuharabika ko nta passport afite. Nazana passport ingenda kuzanira green card yiwe wazi ukumva ingenda yizane Godfather kandi utafaka kamanza ukumva uvuga uri gukweba ko uri umukene aravuze ngo we yerekana passport ye uratanga $600 nawe aravuga ati natayigaragaza aratanga zana ibi nivyo byabaye waburetse wowe kwini kumva gato ani kizibi ico gishenze. Okay, avuze ko nta kwanza nta passport ugira wa mugani ese wamugana muri Canada uze rero dupingira amahera ubu jone ma yo kuza mukaza mukambira ibyo mwishakiye warugugu utagira naho ngo ninde ngo yo shipping umuntu je shano kwigwira punguza maneno ufise niyo passport punguza maneno you can't my dear you can't none zana na mafaranga my dear you can't jena marangira mugafise igipapuro cha passport nayo ngira zana passport dare passport nta passport yawe na passport ugira my dear queen everybody knows you wewe werekana n'inzu yawe werekana imodoka yawe utagira Tesla yugaza urufunguruzo my dear come on no Tesla bugaza urufunguruzo ngo kwenkwe come on Tesla Tesla la carte c'est ça voilà wewe you can't ship my dear you can't bilzuriha nazongira none ngira imana gashanga abantu umukene gashanga nkabankeneye kwa papa na mama ngira imana papa na mama bakeye kwa mama nacho kwa mama ego kwa mama ngira imana kwa dakeye nta kibazo turavyemeye just try kwemereye my dear just turavyemeye ndi kwa mama wona uri munzu watambikirira muri yindi watambikiririza we Sharon Queen aravuze ngo agiye kuzana passport ye nayerekana urashyiraho $500 natayerekana watanga $500 jewe aturapingira amahera as what passport none nta muntu rero ntuka nta mukene nta mukene listen to me uyu ziba rero nta mukene ubura no mukire uziba namo kasha $500 ndako egome nawe ukora iki nayazana nawe wakora iki yikorera ku giti cy'adandaza amagara yo nukosha akosha Godfather genda gukunda nka nangwa nawe nose ko bamurabo nini wowe ko nta nuwakurira kumweraho amazi ko iki buraniye ko nta wakurongora nangwa nawe nta wandongora pe umusilagize gusa umusilagize waruzi ngo ngiye kukuvugira nta wowe nta kwini ndashaka kwivugira Godfather iyubahe ntukangereranye na Shahone Godfather itwubahane kubana se ndakubaha yangusuzugura rero nawe ntutse kumbwira none se wowe
wowe na Queen avuga ko uri umusapapi wamanduka ndakubwire Godfather sibyo niba uvuze ko uri umusapapi ngo ntabyo ibyo biramuraba barabifite no kuva mbere ntaco batavuze siko yego ibyo biramuraba muga ntungereranye n'abantu ushaka twubahana unyubahe ndakubahe okay so Queen ikintu ndashaka kukubaza Queen uri mu intellectual warize Queen wakoze muri leta y'u Rwanda Queen muri leta ya Amerika ukorera leta ya guverinoma ni gute ukorera leta ya Amerika udagira ibyangombwa ibyo mwo bibaza Sharon ni gute Queen akora muri leta adafite ibyangombwa none Godfather jewe ubu nyene igitabo wowe wabwiwe n'iki bandiringiye ndagishe none ko yaje kuyinyereka ahubwo no kumbuze ahantu agize screenshot wowe wagiye kumenya stati y'umuntu ushinzwe iki muri leta ya Amerika niwe yaje kuyinyereka ega jewe baragisanzura oya ukora muri immigration arono akanwa kanje kungene kameze but they so like they wanna tell ngo wahuye na ntuza ngo impamvu ngo warakariye Queen ni iyi narabimenye ngo warakariye Queen ngo kubera ngo wamusabye ngo murya kantu online rero se Queen ni umutinganya wamusabaga kujya gukora igitsina yo karabaye cyane sibyo se ntiwamusabye mbe aho ngenda gusaba Queen ari umutinganya niyo uri kumute umutinganya ndakuvugije uri gutanguranwa kuko you know the truth you kugira ngo akwereke I told you no you told her ngo umwereke ngo akwereke I told her you told her ngo urashaka kwereka umukuru nazane proof nazane record niyo mpamvu rero nazane proof emwe ata foto nashaba mukabe mukorerisha ingoni ishusho no reka mubwire Sharon sibyo kameme cyo tuvugisha ukuri sibyo namaze president imyaka irenga muri Amerika so kameme koza arabana ngiye kuzuza 11 ngambwira ukuntu ari muri after ukiri kuri green card nta mpapuro mfise impapuro za green card none se yagiye gushipinga gute adafite ibyangombwa yagiye gushipinga ubona ari hehe none we yashipinze ari hehe nta mushikana afite passport ntayagira mukuru arayifite ntayagira none ko akubwiye uvuga amafaranga Sharon ari rukanka Sharon ni umugore jewe n'amafaranga none kubera izana amafaranga kandi nanje nzana ibitabo reka twese twerekane ibitabo umva ndakubwire can I ask something kitarimo amahera niba kitarimo amahera kwa koje niro imyaka 11 adafite passport ntayagira none ntabamara 20 batagira impapuro ntayagira umviza ndababwire guys sibyo maybe niba mushaka show I'm sorry show yiki se utanga show washyano we kugira werekane passport baza gutanga show na Sharonde nta mwanya afise erega green card is just it's okay to have green card mu kanya ari gushira ibintu byawe hanze erega why would you be ashamed of holding a green card it's okay Godfather aho shaka reka nkubwire uretse gato Queen urabizi ntabona Godfather do you think amukurazi kuvuga ko Sharon mu kanya ari buze kugutumura utiruka ngo notangiye gushyira amabanga yawe urara kuri kunuze kwirasu koma babyita bya bintu nta n'igitanda agira mama yake arisuka ntazi no kwishura amafaranga muri salon ngo bamusigesha Sharon ajya gukoresha Sharon uruzi ko akoresha waxing wowe the fuck Sharon akoresha waxing Madrid y'abasazi Sharon aragenda n'umusirimu amadolari $280 muri salon ngo Sharon akora waxing aragenda Sharon don't even have a bed hamagara Kenzo arafise ifoto y'igitanda Queen zana hamagara Kenzo arayifise Queen Kenzo arayifise ndavuga wewe udore w'imyuga duhamagare Kenzo zana Kenzo arafise igitanda umviriza nari kuri baza guhamagara Kenzo ari jewe ndingana ndavyemeye nta gitanda mugana wemera ko ta passport arara kwisaso umviriza ego nta kibazo ni saso umviriza ndavyemeye nta gitanda ngira wewe none okay wewe passport wona yugira mugabo oya mugabo wona yugira oya umviriza okay hinge basi oya just say yes okay reka mbazi kibazo hinge ndibaye umviriza Queen ushaka kuvuga ibintu nafise nkemera ko kiwe ibintu udafise udashaka kubyemera kubera utabifise ari ibyo okay none wowe ubifise wowe wifise byiwawe byerekane
Queen no biyakare Kare n'abakuvinda igihe bambwira kwa kuburyo amahoro n'ibiki igihe kubera rufite ahantu hose rukubonye wow I don't know why Sharon okay basi je ndafise reka nivugire iki reka mvuge ikintu kimwe okay wowe afise passport sivyo okay je ndase passport mugabo nayitangira none mureka vuge nawe reka tumumviriza gato duhana ijambo okay reka tuvuge nkuko bivuze urafise passport y'Inyamerika di Tesla the president of United States hanyuma hinge gato wewe ukora Uber Eats hamikindi naco jewe mba mu nzu yiwanje ku izina ry'iwanje mama ijya nzu ejo bereka abashitsi banje berekanye jardin yanje nkavuga ko bambwiye ngo nta pet mfise nkavuga ko pet mfise ari wewe baguteye iyo video uri posted hanyuma ndetse abana batatu biga mu mashuri meza ya privé Jesus turababayeho neza mu nzu wanje mwese murahazi what do you have that mama who are you I have a name uyu munsi naho nopfa bafise ikintu bovuga ko bagiye kunshingura wowe bavugitse bishe rero nta mwana afise afise umwana umwe yatewe inda nta bukwe nta mariage sibyo jewe barakubajije ngo wowe ngo abo bana uri kuvuga se wabariye dore hasi muri kombe uva nkubwire gukora ubukwe ugatandukana n'umugabo n'ikintu nta kibazo kirimo uba warabukoze none se Sharon wese yabyaranye n'umugabo nose bamuteye inda one night stand hanyuma se bayiguteye nje ntabwo natewe inda one night stand please bahuriye muri club baramusuma urabona guhaha nka kuri uvana Kimironko ugakubita hariya kwa Mushimire uravuze ngo Sharon ngo yari hit and run baramuhaha cheka Sharon tuwaza kumuhisha mwana wavuge bamuteriyonda uwo mwana ari ngaho Sharon abana iwabo baba mu nzimwe ari umuryango wose abana biwabo bose babyarira mu rugo urumva yes Sharon najya kuvuga nimwe arandikwa Godfather bantu zibe hanzu nimwe arandikwa ko muri Amerika uretse kumwe n'abo babyeyi sewe kazi bibyara ruva ahubwo Godfather najya kuvuga Queen akamanuka turashwana na Queen uretse gato ubu bwanga turakatumba urunero gusa aya masena yahe nkuri yazamutse ati ariko Godfather kubera ko mu marari ya wapi unakoya kwa unanizisha wabusita we we kutumanura umuntu yakora no Queen wowe ushaka kuvuga unaweza ndambia ni jenda kubwira ngo ziba Queen kugira ngo ibiganiro byawe byo bifite Queen umuntu azari wajya abwire ngo ziba uzamura umuntu nawe akaza kajya discipline nkeya yego imana kusaidia ariko saza mbwire ngo ziba ndakuvumye komeza Queen chaitwani komeza Queen uruba jewe mfise bills nyinshi nanditsweho mfise izina nga ari bone unyishaka ariko arambwira je iyo passport naho ntoyigira kanishe ndumva nta nice mari ngweke no sense kuba muri Amerika uri sans papier ntacyo bikumariye urarya mu gasinzira no ba sans papier ibi bintu waguze inzugu zifite ibyangombwa kwanza Godfather kuki unone urasakuza cyane niba ndi sans papier kuki aba bantu bariko barafata bagatahisha bataramfata cyangwa niba naba sans papier niba naba sans papier ariko nkaba neza kukurusha wowe ufite impapuro what will you choose? It is better I live good than you who have those papers. True. Amuzo sans papier wese naguhamagaye ndi muri Canada naje n'umutwe n'amaguru n'indaniki oya bashaka kunsambanya ariko warahageze byo wamugani wajuti ariko are you guys okay? No ariko wamugani kunani Sharon arakatubwira Sharon yaje kugataro Sharon kuri guharabika Queen nubwo wende byamugenzaga yashaka kunsamba gavana gano kugusa Chicheri ngaha mumuduze hashe Sharon acamanuka urumva Queen Sharon Sheri ngiye kuguha ijambo ko Queen yaje kundongora muri Canada ngahunga yageze muri Canada gute kandi ari sans papier
oya yenda koze ga Godfather green card ntabwo ushobora kuja muri Canada canke uje mu bindi bihugu none se ni umuntu afite green uretse gato nawe uko kiwerewere none se ni umuntu afite green card urumva adafite ibyangombwa te none je nigeze mvuga no sans papier cyane of the green card none se umuntu ufite green card ko ari process ko ari it's matter of the time kugira ngo nuwasanga ataragiye kwa applying abishaka umviriza Godfather ikintu navuze cyari simple uretse gato umuntu ko adafite umuntu ufite green card ni sans papier none ibyo bya sans papier niyo babivuze je navuze ko se green card nabwo traveling green card ajya Canada namwe ntimwibase uraja no muri Africa man James green card ujya ahantu hose aha none umuntu afite green card ajya muri Africa oya ariko kutagira passport ureka kuja mu Burundi ahandi hantu urahaje ico gihugu kiretse nyimba waratsindiye no mu Burundi wajyayo kiravyumva uhuruze okay reka nezamurire Sandra ni wambye uburyohe bwayo Sandra garuka okay twagiye Queen ijambo ni ryawe manza umutatu reka Queen aheze je ndavuga hano reka manza kubomore kuko waje kumuharabika kandi Queen kamere okay Queen alezima sheri Saje kintu mvuga kuri Sharon jewe ari kiburani rero ariko nawe mukanya kwitandaza kwita ikindi kintu Ini muri nano muri kiburandero sharo muri kirobo hari ibintu byinshi biba hanze in fact muri comment bakubajije wabanje ukajera ijya case y'umukozi mwinshi wanyu hamukamenya kubaza abandi bantu ko bafise passport canke what is a passport what is ni gita bishe umukozi akajaga miliyoni yeah bishe umukozi kwica umuntu arabizi mana ndabesha none gute bishe umuntu bakaba bari kwidegembya bananjye nta nubwo babihakana kandi knows so hari ibyaha bibariko mukeneye kubanza kuja gusaba imbabazi kugira ngo ivyo bintu by'abantu bishwe nibaza ko no muri odera nuzenya Godfather ivyo bintu byaravuzwe mu sinzi gituma bigarukanye ngahawe uretse gato tarangiza aragukomye uretse gato Queen harizi uyu muvugiramo ntabwo aza kuvugiramo so sinzi rero yuko ikibazo ufise ari transport y'uwanje ndibaza yuko igihe ca dote yanje ntagiye harabuzwa amajambo menshi ko ntashobora kuvoyaja ko ntafise impapuro n'uburi hari n'abakibivuga muratuma nza no kwe jewe Queen mubona ngaha si wowe mu buzima busanzwe muranyibeshako I play your mind honey I play your mind mu buzima busanzwe aho mbandi ndundi muntu Sharon utaretse ko uri shetani gusa daimoni yiruka y'inzoka wewe twavuganye kenshi ndi ku kazi waravyumvise I'm the boss I'm the supervisor warumva ndiko ndajera abakozi banje ndababwira ati wowe genda ha wewe kora iki banzanira amadokima ndiko ndasinya my friend that lady who don't have a passport and you got a passport who is the boss? Honey, I'm the boss lady. I'm that smart woman in this country. Ndemewe nkorera ikampani izwi yitwa Tesla na video yiwanjara hari ndi ku kazi na baje my dear pardon yaho nzohora ugenda gakenda gusabye uzohora unyerera ko buhoro kubera jewe chérie nukuri ntitungana ahubwo wewe iteho kubanza kurondera ivy'iwawe canke witeho iyo miziki yiwawe kugira ngo ubanze urabe ko wogira hugeze kuko imyaka yararengeranye nayo jewe je ndirereye abana biwanje batatu muri Amerika ndumugore ndi jenyene nta nijambo ufise ryo kuvuga wowe ku bantu bazubwenge we ntuhagarara ngo uvuge jewe mvuga nitunze ngatunga nabo bana wowe nta n'umuntu n'umutunze ntiturana kubona uri mu gikoni uri kurateka ujya amaspaghetti nk'intuzenya agasorori gato nigahe niba uri shetani je narabaza n'amasegebe kwatamira byinshi umengura umusuma iriya video ndayira nkavuga oh my gosh umwana afite uburere uko chérie babarira tujye twubahana Sharon se shaka kuzandashwana nawe shaka kuzandishurana nawe kuko ego birantesha agaciro ariko kubera nanje ndi umuntu ushavura sinokuraba ngo ndakwihoze ngo uzumara amaze ngo uzuvuga ibyo ushaka
umuntu wakunaniye waragiye uryamana n'abantu urabishura amafaranga mu Burundi uraza urabasebya urabavuga urabamanikura kubera barakuriye ubaha amahera erega waraguze kugira bakurye rimwe bihere mugabo wowe washaka all the time nta mahera wari ugifise yo kubaha Shahoni baragufunze ubesherane rinate bagufunze kubera ideni wafashe rirakunanira kuriha uri muri ba bantu muje muri vacances mugasaba ga credit kakabaherana mugasigaye telefone wowe rero washatse kwigira class ntuzi kwambara nta sukugira ntuzi koga ntuzura maquillage nziza Jenny siga fenty chérie amavuta nisiga Macari de France pardon siko ntitungana wowe ibintu wisiga nibinyabasazi ibintu wisuka mu mutwe urisuka ivyo bintu n'iby'abarozi umuntu wisuka abaroga nta muntu wisuka wibona inyuma gute utaroga ntago bibaho je shobora kwicara ngo nisuke umwana uvuga ngo umunyaki ninduzi kwisuka ivyo ntibibaho mu bana bo mu mata never ahubwo tubwiza ukuri yo vuka Shahoni leave me alone chérie sivyo je ubuzima bw'iwanje it's an open book ubuzima bwanje abantu barabuzi iyo nkundanye ndabigaragaza iyo nkozi ndabigaragaza je sinzi kwihisha kandi simba mvuga ngo ndikwiyerekana uko niko meze I'm a happy person ndahonda I'm happy mugabo buraho gusa mukamuduka wicaye ngo tisira ngo ikoresha urufunguruzo my dear mfise umwana wa 19 ans afise imodoka stupid imbere yo kuja gushaka imodoka yanje ndakoresha imodoka yo kunywa gaze nto nkenya you don't know comics nga zana abantu bo kuri IG ko baje batanze muri Tesla y'umutu be Tesla kwanza you think is a big deal twebwe baraziduha ku mahera make kwa turabakozi bayo shiraho kamera uyitwereke kuva mu rwa umva nako nta yo kuri cyushaka waba umugore yaryamye nakaryamira gitari ya saa 10 za mugoroba ntabwo musuza kunkoresha oya waba umugoye kabisa that's your business nawe nta muntu ukubwira ngo nyereke iki narabyerekanye kandi ntabwo ari ku kazi waba umugoye cyari kiriya gihe sinzosubira jete sanje ntabwo iparika ku kazi mfite garage nawe nyene wangegeraho urumva komeza Sandra gwaye nyo genda buhoro nubwo ndi kumurengera ko wabumva naba ntwari gari at least mfise ngomba Godfather uri kumurusha ndamurengera kanuka shari kumana baho kanda barekesha bano nitwaza kuramushe baho ndika ntumuvugiremo kwirika ntubu ya sinsubiye okay ariko ntunagende nzahe Sharon allez-y thank you cyane okay bahera ku bintu uvuze by'abantu bapfuye bla 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 Godfather yararungikiwe audio arasora ivuze inyishuri ngaho so uravuze Shahoni yatewe inda na one night stand bla 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 kandi you're right your life is an open book so is mine niba ushaka kumenya uwantinda umwanya twamaranye uko nyine byagenze sivyo wowe gutereye ku kabari ntubyibagire oya n'akabari ivyo ni kwina bivuze oya ivyo ni kwina bivuze uragendera bikiganiro natanze ku mukubito sivyo apana live nakore no ku mihanda twonda somana gusa sivyo cyo njambere hamaje kubana n'abavyeyi nuko ndabafise nka muri Amerika sivyo nibo banzanye ngaho ushaka ndashaka kunkira resume yanje ukabona akazi kanje experience bifise mu kazi sinzi kuvyibuka ko nawe navuga ko nja kwishuri sivyo ni nashaka a drone pilot a licensed professional drone pilot ku myaka 42 uracyajya kwishuri ego ku myaka 42 urumva experience ifise ya mbere yari mu bwubatsi ukaba ufise un terrain qui est vide no munsi ndashaka kuba umusurveyor nkaba chef d'ubwubatsi uri umutwazi w'indege uri gatoya j'explique ça navuze yuko ndi mu professional drone pilot
right sivyo so jewe ivy'indege navyize because vyari muri vyari muri programme y'ishuri uravyumva ni umwaka wa mbere w'ishuri duteza kugira wige drone uteza kumenya what is made of so there's no way you can understand ubwubatsi harimo programme yo kwiga indege no that's my second degree so my first degree was byari mu kunoze mu bwubatsi so narakoze ndashaka guha nimero de telefone gahamagara ukabaza ndashaka guha izina ryanje ukabaza ico nakoze cyangwa guha resume yanje byose biriko na experience byo nakoze byose so jewe kuba mbana n'abavyeyi it's because they want to uravyumva not because I want to because they want to Uber it's a second job it's ni kubera ko it's flexible with time uravyumva kugira jenje kwishuri ama classe yanje nayo mwijoro uravyumva hama hari gihe usanga programme usanga amasaha bizarre ku buryo ugiye kwikazi badashobora guha ama day off mu gihe ubukora from Monday to Friday twe ntabwo twemerera gukora ibintu byo mwijoro bya overnight nk'ivyo gukora muri Tesla sinzi uko ngene muri Tesla bafisa ama night shift mugabo mva sinzi you the boss ubu ngubu ndindiriye kuba interviewed muri DC narosaka donc offer zibiri kugenda gukora nk'umu drone pilot a professional licensed so right now they're gonna run my background check hanyuma bashobora kuma clearance kugira bashobore kuba muri DC so soon nzagwa magandi muri office thank you kana kubyo kwica umuntu Sharon oui ibintu byo kwica umuntu wagushinje ko nta kintu abivuzeho Nshya ntabwo babishinja kandi nakubwiye nivyo iyo dossier ariho audio nigeze kurungikira barabimwajije nawe nyene igituma yagiye kwivuga kuri réseaux sociaux naravuze ngo urumva ngo je ngo ivyo bintu navyo nzi ngo naravyumvise gusa ngo was little uravyumva ibyo bagucumitiye mu kabari kugira ngo byare baguteye one star net star that is not true cause I lived with the guy for 3 years so sinzi ivyo bintu akaravuga vya one night stand wahukanye cyangwa watandukanye n'umugabo hanyuma ikindi kintu naco sinzi ukungene yoba one night stand mu gihe umwana wiwanje ukavuga ngo nta nayo mbona turi kumwe what do you think she is mu gihe je mbana n'abavyeyi banje kandi one night stand umaze kuvugana n'umwana wanje kenshi narakubwiye ko she goes to a private school sivyo so kini mayibo buri kuravuga sinzi ko ari jewe hanyuma ikindi kintu naco ndakunda ukungene ukunda kuvuga oh I got married hama ndakubaze nta foto wambaye kanzu yera turabona hanyuma sinzi ukungene bagere married at 14 years old amastori maze kutubwira ubuzima bwawe nuko Imana arababaje singiye kuyakuvugira nga aye mugabo just know no ushatse kuvuga ko bana mujya no aho ngaho urimo guharabika kwiringo yabyafite nandi baza ego bana mubeshe azabeshutse sivyo you can try to pull me down mugaje we I'm not made like that not anymore I'm done imyaka ya 14 yeah yabyaye ask her okay Queen VIC masheri ahanga numva bibarideba kuri ngo afite amagambo make wa mubaze reka nze noneho nsabe Queen muzamuka hejuru reka nsubire ndakubwire siko abyaye ufite 14 years old ndapfuye mu chill first of all I wasn't raped because second one ntago yari uko nari umwana w'ikirara ntawe mama yake we yari ikirara iyo atabikirara yari kurongogwa umuntu umwana afise jewe ibyo byose byabaye nta n'abavyeyi mfise ariko nakoreshejwe agateka ndashaka Sharon ndakugendere canke ubunyene Godfather ari hano yinjire njewe nasinye mu murenge wa Kicukiro ndabizi umva urabona online birahari yabyishakira akabishira hano kandi cyane umuntu kubyara imyaka 14 ashobora kuba urumva niba atarafite ababyeyi yahuye n'isanganye sinatwawe nka Sharon uko bimeze kose narubahishijwe
nubaka urugo rwemewe n'amategeko mbyara abana bisezerano kandi umwana wa mbere namubyaye mfite imyaka 15. I'm sorry. So I am not ashamed to say it. Imyaka 15 bivuze ibyo nuvuga ngo 10 itanye bwa mbere ufite imyaka 14 rero nibyo baba buhoro. Okay, sorry, okay. Wakoze urukundo ufite imyaka 14 yewe ndu wa mbere n'abarabu barongorwa ari abana bato icyo nuvuga n'ukuntu nagiye muri urwo rugo. You don't know my life. uretse gato niba ko wariye agapipi bwa mbere ufite imyaka ikintu sibyo aha rero uretse kwinibira urumva we kugira ngo niba arabyo afite imyaka 10 Godfather je ko ntashaka guhagarara ku buzima bw'iwanje my past. No, ariko urukumva waravuze ngo uri kuntuka kandi wowe warabaye ikirara ku myaka 10. No, nta kirara nabaye kuko iyo mbi kirara nari gusambana nkatwarinda. Arakubajije ngo wambaye ikanzu y'umweru ufite imyaka 14. Answer that question. Let me tell you something. Ikintu mu mutwe ku myaka 14 wambaye ikanzu ukora mariage niba yakubwiye ngo uvuze ko nabyaye one star night star rimwe Queen wowe ku myaka 14 ko tutarabona ikanzu y'umweru ko aribwo wabyaye bagucumise gute ntibagucumise nta mugabo ufite ku myaka 14 so nicyo kibazo yakubajije answer that question. God listen. Yego Njyewe amakwe aba menshi shobora amakwe yose ntategerezwa kuba mu muhanda ngo abantu baze ngo kubera umwaka urumva nuko nagiye ndasinya kandi n'ibintu bihari you can go online and google. Ku myaka 14 wasinya ntabwo bizi uko twabigenjeje. Ntabwo ushobora guharabika leta y'u Rwanda wavuze ngo Kicukiro ngo uvuge ngo bagusuzanye ufite imyaka 14 kuko byafite 15. Godfather ubukuri ngaha turakuzi ubukuri muri Canada untushobora kuba ufise imyaka itari yo yiwawe so nta majambo nkene ko munkuramwo uko twabigenjeje aha twese tuba turi abenshi baba bari hanze bafise imyaka atari yiwabo. No wowe utura byivugiye hano ngo wabyafite imyaka 15 ko ngo ntabwo ndakubwire none ushaka ninde mu Rwanda wakoze mariage ufite imyaka 14 ndi mu rukiko. Sharon ifungura mic yawe so ukumva hanga rero tuba confused so Sharon ni kuvuga ngo ibintu confused ndetse gato Sharon ni hano uretse Sharon wese cyasubira gisho umviriza tuvyoze manje oya kinga bakira wewe bagoya it's not good but guma ngaha usikimbie wirukaza Godfather kila kwefte kubera kimbonye ngaha papa kinaogopa juu niko hapa kinayua jua nini yari kuguma hatukabiye kama ni mwanamke abakie hapo na mimi nimuulize Godfather jambo kwanza bite Sunday bite everybody ariko hano mfite moderator kandi oya cici bamuvuze kare ngo nazamuke ariko abaga risha no kujya tahaguma Cici mwaretse mu kuganira pe jewe mureke oya Jesse naje kumutuka Jesse naje gutuka ari Sharon je nagomba ndamubaza ibibazo imbere y'abantu areke kubaza abantu ari kukumva ariko ntukamubage kugira ngo oya Jesse ndamubaga sishaka kumubagira kwa Godfather arabizi je arafisa aho ndamubagira Cici hinge gatosha ina in minute nibarize mpeze aka kantu Godfather imyaka uko yoba yose jewe narashatse igikuru kugira umwana w'isezerano n'utari w'isezerano ninde ndaye ninde none so wasezeranye ufite imyaka niwe yakubwiye subiza ninde ndaye ninde atari ndaye umwana utari w'isezerano urakoze none wakubona 14 wasezeranye kwa byafite nkubwire Godfather passport turazihindura ndakwiyamye ndi umurundi kazimya ahora tutabiranyije none utwibwiriye uretse gato ari utubwiye ngo wabyaye 15 okay kujya kuvaneho urujijo wabyaye ufite imyaka ingahe nabyo mfise 15 I'm telling you the truth yes abivuga ko none ku myaka 15 ninde muntu wagusezeranyije ufite imyaka 15 nasezeranijwe ushaka se ko mikubwira mbwira nyine nukubera nahinduye imyaka muri passport kugira ngo ushobore gusezerana so ufite ikindi kibazo birakuraba uvuga ngo wabeshye leta uyibeshye ivyo birakuraba genda undegerera wowe uri ntiwabeshe ububaza ko aho wicaye ko muza muvuga ngo mu Rwanda mwarahunze hari wabirukanye abantu bari hanze ntibabesha ntibagirana nuvuga ngo wowe unuvuga ngo mu yandi magambo warabeshye
genda ubivuga ati njyewe narabishe nahinduye passport imyaka kandi narayihinduye kugira ngo kuba none sinubatse sinavye abana banje queen kwisigura cyane bica bifa Godfather God ndakumva meze neza meze be Godfather reka nkubwire ikintu kimwe je nitwa Chichi first of all ndi Murundi uyo Sharon mubona ngaho nashure nimwe ajya mu ngo vya pilot nabesha abantu ubwenge bwiwe nimba afise ishure akaba afise ibipapuro ajya ku ishure navyereke wewe jewe I'm pretty sure Sharon nabwo yiga Sharon ni bipolar afise ingwara yo mu mutwe no Chichi arayijyamo bya drone Chichi umviriza na drone ajyamo reka ndakubwira ikintu kimwe mwe mwibaza ko America ufa gusa kuza ngaha ngo ugiye ku ishure everybody they can go to school umwose ushaka kugenda naje ushaka kuja ku ishuri muga bivana n'ivyo ndiko ndigiramo uvuga ko afise 25 akaba avuga afise degree zibiri yize cyari Queen ko imyaka tumaze kuvuga ko nta gaciro ifite bitewe na story duhaye oya ariko we ni wavyivugira uretse nawe niko abyivugira afite niba 25 izo no 25 ni wafite na PhD nta muntu urumva ufite PhD ufite 25. Are you serious? Yeah. Bara Sunday don't make me oh my gosh. No, nawe ntabwo avuze PhD ngiye mbivuze PhD we yavuze. No nizo degree genda googlinga drone sibyo kuba umupilot wa drone uvyiga imyaka ubundi Sharon mu mwanya kuyiga ariko ntiyabwiye ko yavuze ko afise 2 degree shiramaze katubaze reka nkubwire impamvu Sharon nta n'umwamwanga reka ndakubwire abarundi mwangira iki Sharon no reka ndakubwire Godfather nushake guteranya ngo abarundi ngo barangana Sharon nukuvuga ko umuntu umwe ashobora kwangana abantu bose Sharon s'abanyarwanda gusaba mwanga plutôt s'abarundi gusaba mwanga sivyo Sharon yangwa n'abantu benshi kubera iki Sharon nafise kubaho nabwo yubaho umuntu urabitahura Sharon n'umuntu atagira indero atemera place yiwe urimo kunyumva neza Godfather Jimora ndakubona ngaha par exemple ndazi ko Godfather n'umuntu agira platform ziwe mugabo Sharon no musi ushaka kumuha platform ejo akaza kugutuka utazi impamvu yagutukiye nkamuvuna amaguru icyo ni cyambere Sharon n'umuntu ashaka kwinjira mu buzima bw'umuntu let me tell you some little bit story right urabe kujya mukobwa ari shetani jewe mazi imisi ifise ikibazo n'uyu mukobwa dusanze sinzi ko wumvise umuntu yamuhamvye Sharon akiri umuzima yari jewe cyane namuhamvye Sharon akiri umuzima na ceremony nga muri TikTok everybody knows utipe wamuhamye ngi nahise nanamuboroka naje kumenya ko nta bugoma agira nagiye muri live numva aravuze ngo kora muzitse ndavuze ndakubwira barakora n'imisa yewe naramuhamvye nga muri TikTok ndamuhamba ari umuzima kubera ibintu byo yakoraga ari byinshi bibi cyane ukura bitabura kandi naramugire VDD yiwe nayo ndayikora muganza yikora vuba n'amaferi pare ndayasohora kubera ibintu vyo ni by'ubugome cyane uriya mugore nimba ari umukobwa yabuze ubwenge na kuntu umuntu muzima wakwinjira mu ngo z'abantu bubatse ukaza gusambura guys mutapinga screen aha kwanyumva ujya Sharon n'umuntu ashobora kuguhishano ugahitufa muri umwanya tuko tuvugana na wewe Sharon ari ebo kuguhishano ugafa ukava muri ubu buzima bw'abantu mwisi ukagenda n'umuntu w'umugome mubi gose mubi cyane gose iki niba yendagira amafuti kuki mutamuhana ibyo reka nkubwire si ubwa mbere si ubwa kabiri nawe kuvuga ngo wamuhana hari mugume musa reka nkubwire muri social media z'abarundi turamuhana tukamubabarira mugabo aho bigeze Sharon la fois passée yaraje ngaha muri social media turamucangira n'amafaranga yo gukura indirimbo rero woba wiga gute ukaja kwiga muri universite ugakora ukaza gusegereza muri social media kugira bagutangire amafaranga 300,000 yo gusohora indirimbo apana na $50 yo gusohora indirimbo woba uri muri Amerika ugasanga yaranerefonye jewe arambwira ashaka kugenda i Burundi ndamwishure maison de passage naramubwiye how comes ishobora kukwishura maison de passage wowe uba muri Amerika jewe nkaba mba muri Amerika ndakwishure maison de passage ivyo birabaho usabe ndakwishure maison de passage twese turi muri Amerika why utagenda gukora
naranse kumwishura maison de passage ncika umwana mubi aragenda ku mugore w'iwanje amubwira yuko ko Cici yagira agende muri vacation na kuntu wamusabira tukazabana mu nzu nzana ndamugucungurira azarazana abagore nce ndakubwira abagore yazanye. Do you think that person is normal? Mari wabibaza madamu wawe ibyo ngibyo koko nawe nukuri ko Imana yaramubajije kandi yaravyemeye yaramubajije akabaza madamu wawe kuri ako kantu akamubaza ati ngo amwemerere. Yes mbonye icyo nari nshaka kubaza twese turi abantu normale kandi turatekereza turanakuze ariko ntabwo twapfa kwemera ibintu by'amagambo gusa bidafite fact. Abantu bakeneye kumwirinda ariko hari ikintu kigaragara gifite fact Sharon yakoze ku by'icyo kintu wakigenderaho ukaba wakitubwira. Barabizi bose mwe nimwe mutabizi abantu bose bari ngaba Barundi bashaka kwandika muri comment barabizi. Okay twe tutabizi bitubwire none. Urumva ukuntu uyu Sharon vyageze Tizi ko mwese muzi umukobwa yitwa Nerinati. Nerinati ndamuzi. Nerinati ubwanga mu Burundi. Nerinati ujya mu Ruzingo. Ujya mukobwa atabize umuntu atakugera mu gusubire ngo wiki Godfather. Ruzingo Nerinati zina barabizi ntabwo ndirabizi. Uriya mukobwa Nzi carabizi. Uriya mukobwa tumaze imisi Abarundi dufitaniye nawe ikibazo. Kubw'impamvu yo kubwira Abarundi ngo nibatahiye mu Burundi ngo azabakorera ibije yambwiye ati ariko yarabikoze yafashe wa mutipe wo muri Sweden yamwishishije. No uriya mutipe barafitari ikibazo kuko ujya mutipe yaragiye akoresha abantu niyabahaye amafaranga nawe nyine yaramukoresheje ubwiwe niyamuhaye amafaranga. Yo kese narayirangije twabivuganyeho mamagara rega nati n'umushuti wanjye. Ese mu Burundi utishyuye arico. Is my friend n'umushuti wanjye n'uyu munsi ngiyewe niyo ni umushuti wanjye. Ariko ikese yura mutipe yamugambaniye kiki. Yamugambaniye yarishyuye amafaranga asubira muri Sweden. Yasubiye muri Sweden nabwo bari bamufatiye mu kirura musubiza kumufungira Bujumbura turatabaza koresha abantu banje uramuhungu arafungurwa. Ukuntu ari ikiwerewere nabwo rugeze nani Sweden rongera bararwoshya rusubira i Burundi rugezeyo bararwica. Barafunze sibyo bagiye kumufungira komeza. Urimo kunyumvaga Godfather. Nerinati kuva icyo gihe nahise mbumwana nahise twana naramuhamagaye ibintu arabinsobanurira live kuri space. Ambwira ukura musore yafunze baramufashe bamubeshyera ko agiye gucuruza abakobwa mu Burusiya Abarundi kazi igihumbi Abarundi ntawagiye kubera ikini uzi gushyira umuntu ngo ari gukora human trafficking ngo agiye gucuruza Abarundi kazi igihumbi bakamushyiraho iyo case ntabwo bazamufungura kandi ni ukubeshya komeza bazamufungura amatwi yasume baranamurekuye komeza ari urukora nyumvaga Godfather. Rero uyo mukobwa yashatse kunyinjira mu buzima uratahura uruva ngo yabwiye umugore wawe ngo mubane bane mu nzu imwe uyo Sharon yari ko arashaka kujya i Bujumbura urabitahura yashatse kujya i Bujumbura. Rero yuva yuko na jewe nzagenda muri vacation sivyo. Noneho ubwa mbere yaraje arambwira yuko ndamwishyura maison de passage azagenda mu kwezi k'8 mu kwezi turimo yari yamaze no kwishura itike wagiye gusohora ibintu by'indirimbo yiwe. Jewe mpita ndamubwira ni Yesu kuripia maison de passage papa mama wowe ubanga muri Amerika nkaba muri Amerika twese turarondera amahera ubu nofata amahera igihumbi dukunda kwishura maison de passage ntabwo uri umugenzi wanje ntabwo uri inshuti yanje uri umuntu usanzwe twamenyanye ku mihanda ngaha sivyo gute nasufata igihumbi cy'amadolari uko ndamuzi Sharon ndamwishura igihumbi cy'amadolari aje gufata maison de passage ntibyashoboka sivyo. Noneho mpita ndamubwira ati aho ko kwishura maison de passage yose ahubwo naguterera mu bandi kujya ariko araguterera urabitabura. Noneho mu nyuma ahita agenda arabwira umugore wanje amubwira ati umugore wanje ngo rero ngo nashaka usabire Cici kubera warakumva umusabire nzashikire mu nzi wiwe kandi zamugucungira akivusha banamuke ntakuwa nakupigia na kwambia. Urabitahura umugore wanje yaramwishuye umugore wanje n'ubibona ari kuri profile yaramubwiye ati jewe Cici nabwo namucunga arakuze ari vaccine majeur shisha kuvuga ati ngo wamucunga be gute wowe Sharon waje kuncungira umugabo wanje i Burundi ko ariko we nagushira confiance wowe petit sere wanje uri grand sere uri gikuri inshuti yanje Cici aza kwicunga wenyene ibyo utuye birahera. Yaranabwiye Queen
aramubwira Queen uyu nguyu ngo uzaze tugende muri Poland kwera jemba muri main Poland uzaze tugende muri main Poland Chichi yaravuze yuko azatwakira tuzashikira mu nzu kwa Chichi tajera na kimwe twavuganye kuri anniversaire yiwe Jenny twanavugana na Sharon icyagiye ari yivye amafaranga y'umucuti wanje yitwa Genius Nukuranyumva Jenny twavuganaga mugara yagiye arabesha Queen ngo nje namubwiye ati ngo azashikira mu nzu wanje avuye kuri Queen agenda kundi mu mama ari ngaha yitwa Boss Lady agenda amubwiye ati ngo burya ndakubwiye ngo tuzagenda Bujumbura tuzashikira mu nzu ya Chichi umugore wanje aravyumva arasara ati wewe rero urukubwira abantu ko bazuze b'abagore bashikire mu nzu wona ndamubwira ati jewe abagore ngo Sharon agenda avuga ahantu hose ko umubwira ngo azaza n'abakobwa ngo mushikire mu nzu ni jewe abakobwa nababwira Sharon abanzanire canke jenyere nabironderera ndabakeneye ko tujya kumara uriya mukobwa bi Sharon mwari mwariyunze mwarahuje niba koko ibyo mumwagiriza ari byo kubera ko social media hari igihe mushobora gushiduka mwangishije umuntu abantu bakamwanga burundu kuki wowe hari igihe mwiyunga mukaba inshuti mukaza yenda mukabisambura kandi we turakuzi ko social media uzimenyereye ariko mu bantu 500 bose ntibamenyereye social media sheri ari igihe mujya mwiyunga mukaganira ariko uko mumuvuga atari ugushyigikira amafuti hari abantu bitera impungenge niba koko ayo mafuta yakora ko hari igihe tujya tukumva uri inshuti ye nk'umudamu mugenzi we kuki niba abamuryango ntabwo ari inshuti ye ndabwiye ko ari inshuti ye ibintu byose bakora bajya baba inshuti imana ndakwishurire kandi ndagusubize kuri ico kintu sivyo yewe Sharon normalement ntituzinanye face to face. Can you listen? Can I talk? No, ariko rero ndakureka n'ababyeyi banyu baraziranye ngo mwaranareranywe n'ababyeyi banyu akwine kuba inshuti n'umuntu bisigura ko mumaze kubana mushana ko wagenze kuri social media. No, twebe turi kugendera ku byo wezi bawanyarura Queen wabo tubeshye ko Queen bari mu myotega Mike muzibe wewe ngo bari ngo nkuba mukubitanya gukubitwa n'inkuba we uransaba woni gute uzanga ukantuka nakwandikiye inbox era baswe narimbwira abagotora nawe Godfather numva ko atari wewe wabi umvirize ndabasubize kuri iki kintu basi mu mwanya siko uyu ni wahe uyu ni wapi no Queen bumuretse abanza muvugane na mukubiti azumvise Godfather Queen umviriza God no Queen ninde waje kana uyu tugende gato uyu nguyu kugira kandi ari kuvuga amagambo menshi ceceka sande Queen uyu Queen ni nani nana ko uyu ngo kubita ni je Godfather none abantu bose ndabazi mugabo Godfather ngo yakwandikiye ko atari we yari yabwiye okay kandi baravuze ngo ni umurundi kazi w'iwacu okay nani bamubabariye reka ubaze ikibazo cyanjye kukisubiza nabi ngewe nakubajije wiziranye ababyeyi baraziranye Godfather wambare kansubiza Queen pe ndiko ndakwishura Sunday siko ariko ntumbwire ngo ntumuzi ko n'ababyeyi banyu baraziranye wewe ntumbwire ivyo mvuga ndakura dukare ni kubera iki kandi live atari wawe ari kwa Godfather tugiye gutuma ni kubera iki wewe sawa mukubite kandi Sunday wowe bukeje inbox namubwiye ko watwicaye ko aramubwira ngo simvuge kubera live yo kwa Godfather turamusigura Godfather wowe ushaka kutujya umutima urinde mbega wewe uko wigira ibiki wewe live ni wawe Sunday urabaza usubiza amafaranga ya tike ya Queen yakwitende muhuri Kwasigure Godfather ko nego nishyuye yanjye yanka ko mvuga kuri live ya Godfather wowe kuranuka nkandi kumwamira nkande wowe wewe umva Sunday I don't know umva Sunday ingora ikituma wako wakubaza no kubera Sunday ni ubazamuye none mu muhaye none Sunday arabazamuye none muramugihukiye murakwa bigihugiye kandi Sunday ni wabazamuye uzi Sunday ni wabazamuye none muramutuye Ega Sunday yabwiye ngo numusheri wa nuzenye wa ngurube zo no ariko cici nawe ujye uvuga rero ujye uvuga abana ntuzi ndabajije ikibazo cyumvikana reka kwirasa okay Sunday ubajije uri umuntu w'umugabo gusubize shaka reka kumbwira ivyo nsubiza
so aho ntangurira Sharon onse ntiturabonana face to face ariko turavugana ukuntu byatanguye ko tuvugana ndafise murabona face to face kandi mwarakuranye niko ndakubwira rindira hama ukuntu namenye Sharon hari umukozi mwigeze kumbwira je naratanguye amarezo social arambwira ngo hewe umukobwa cagoniya ngo wabonye ibintu cyaraye kivuze ndamubwira ngo nera afise umukobwa Gonia ni nyina wa Sharon ndamubwira ngo nera afise umukobwa ngo afise icana cy'igikobwa ngo kibi ngo ntacobuka mu kinindo ngo bahora bacita ngo mabi oya bacita madamu Moshi oya bakunda ishuri urumva sorry nta nubwo njya nkunda kuvugisha icyo kuvuga ibyo cyane urumva ndavuga ati ntaco nibuka umukozi wanje caransharinga